sakhe sonke utata abafundisi abavangeli abashumayeli umama mongameli umama abayifundisi umama abavangeli umama abashumayeli bandla lonke likaNkulunkulu ngelihle igama lomfelo wami uJesu amen. Sesicela kubazana ukuthi sizothatha ithuba elincinane apha ngaphambili amen. Ndingumntwana kaThixo ke bazalwane nisindisiwe uThixo wayenceda impilo yami ngelinye ilanga ndihamba endleleni ndingenaxhala ngenxa kaKristu uJesu amen. Bese ngihlala ngoku zingekho ezinto sithetha ngazo bazingabi sabuya ukwenzela abangandiva baphakude ngelishwa sabuya singekaphakami amen. Sendixela ubani kwakwabani kunento enizoyithetha emfutshane lithi izwi likaNkulunkulu utata seyivezile iqale eGetsemane lento. Xa kuseGetsemane uYesu nabafundi bakhe lithi izwi likaNkulunkulu kwelinye icala abapristi badibene nompristi omkhulu bayomangalela uJesu bafuna indlela uJesu abangamenza ngayo abembi. uJesu uyathandaza ngapha nabafundi bakhe abantu ngapha abazana noThixo bammangalela uJesu. Umpristi omkhulu uyavuma ukuthi uJesu onile. Lithi izwi likaNkulunkulu xa idlula apho kwafuneka kwenziwe indlela ekokuba kuzofikwa kanjani kuJesu ngoba akekho omaziyo uJesu wayefana nabafundi bakhe. Lithi izwi likaNkulunkulu kwafuneka kube khona indoda ezophuma phakathi kwalamadoda izomnqatsha ukuze kwazeke ukuthi kuye lo esimfunayo amen. Lithi izwi likaNkulunkulu uJudas Iscariot wazityumba ukuthi nguye ozohamba. Xa ifika khona wamanga wathathwa uJesu wasuka kubapristi. Sifuna ukuyenza mfutshane xa ifika kubapristi kwafuneka makadlulele phambili abapristi bambeka ityala kuthiwa uthe lendlu angayidiliza emva kwelanga lesithathu ayakhe lityala bekwa lona elo. Lithi izwi likaNkulunkulu abapristi bavumile bamthatha bamsa kuPilato. uPilato uyazama ukwenkwara ngamatyala wakhe amfumana ngenatyala amdlulisele kuCaiphas. Xa ifika uCaiphas amfumana ngenatyala aphindele kuPilato amen. uPilato sizihlamba izandla zakhe ukuthi andifumana ngenatyala. Andizushumayela kuloo ndawo kodwa nzela uba masiyiqonde ivelaphi le nto. uPilato uthe akanatyala abantu bayamnyevulela bathi fanele abethelelwe unalo ityala. Lithi izwi likaNkulunkulu bamfosa uPilato ukuthi makenze ngokuthanda kwabo. Lithi izwi likaNkulunkulu bathe kuPilato okokuba awuvumelani nesigqibo senkosi kusho ukuthi uchasene nayo kwafuneka uba makavume uPilato amen. Lithi izwi likaNkulunkulu uThixo ohlebela inkosikazi kaPilato wathi lo muntu ufumaneke ngenatyala noPilato abemfumene ngenatyala iyedlula indaba yakhe senikezelwe funeka ahamba esiphambanweni. Uyasithwala isiphambano yonyuka ubheka entabeni yaseGolgotha. Iqala apho indaba enizothetha ngayo. Xa ifika eGolgotha sesithwele isiphambano uhamba nabantu abamaziyo uThixo. Ushiya abantu abathe akanatyala abangamaziyo uThixo. Because uPilato asange sike sive kuthiwa kwangena endlwini yenkonzo. Kodwa abapristi ngamadoda azisifundiswa ngezwi likaJehova. Kodwa bathi makahamba esiphambanweni bamfumane netyala kodwa yena akanatyala. Kodwa ngesizathu sokuba amadoda afanele uba makabe amkhusela athi akanatyala athi makaye esiphambanweni. Amadoda athi angazani noThixo athi simfumane ngenatyala. Number chapter 19 John chapter 19 verse 26 no 27. Cela unifundele lathi. John chapter 19 verse 26 and 27. Siyafunda uJohn 19 verse 26. Kuthe uJesu ebona unina nomfundi amthandayo bemi ngakhona wathi kunina, mame, bheka indodana yakho. Wayesethi kumfundi, bheka unyoko. Kusukela kuleso sikhathi umfundi lowo wamyisa kwakhe. Cela uthandaze dad uqhwa.
somculo. Ulungile Thixo wethu, lizwi lakho elenkosi yamakhosi. Baba ngumntana wakho lo Thixo wethu siyamazi. Cobe ke Nkosi membathise izwi lakho. Asilazi asimazi yena sazi wena Nkosi ephila phakathi. Thatha ithuba ke Nkosi sathetha le nkonzo egameni likaJesu. Amen. Siyabonga tata. Apha uJesu sephakanyisiwe esiphambanweni. Sebemkhumulile impahla yakhe sehambaze. Sesiphambanweni into esiyaziyo ngokwesintu sethu. Umuntu mayehambaze lihlazo elo. Sebemthele ngehlazo uJesu. Bamxhoma esiphambanweni enqunu. Abantu abadlula ngendlela abadlula kuyo unqunu. Lithi izwi likaNkulunkulu sebabelana ngempahla zakhe ukuze kufezekiseke izwi likaNkulunkulu elathethwe ngaphambili. Lithe phezulu esemthini okanye esemnqamlezweni. Jonga phansi ubona unina uMaria. Thetha lamazwi uthi mama nangu unyana wakho. Uthi nyana nangu mama wakho. Lithi kwaoko lo nyana wamthatha uhamba naye waya naye emzini wakhe. Yayingubani lo nyana qala? Ngenye ilanga uKristu Jesu uyafika emhlabeni. Uyahamba udlula ngaselwandle. Ufika kunamadoda alobayo. Uthi kulamadoda, izani madoda, ndizonenza ababambisi babantu. Njengoba benibambisa inhlanzi, ndifuna ukuguqula impilo yenu, ndinenze nibe ngabantu beluhlobo lwabantu. Ngizakunenza ababambisi babantu. UJohana lo mfundi. Lithi izwi likaNkulunkulu xa uJesu esiwa kubabingeleli okanye kubapriest, abafundi bakhe bonke bathi sa babaleka. uPetros wamlandela. Lithe la ukugwetywa ityala, uPetros ezangabe khona xa uJesu esiwe esiphambanweni. Kwahamba lo mfundi kuphela. Umbona uJesu lo mfundi eyedwa bengekho abanye abafundi. Ubona uMaria, ubona nomnye uMaria, ubona nabanye. Uzothi mama nangu unyana. Athi nyana nangu mama wakho. Lo mnyana ekuthethwa ngaye uJohana okwathetha ngaye uJesu ngelinye ilanga. Wathi lo xa ndokike ndithi akanakufa ningathini na, wayibala yena. Uma siyakhumbula yonke indawo ebehamba nayo, bebehamba noPetros noJohana noJakobe, obengabashiyi abo. Namhlanje uJohana ukhona, uKristu Jesu uyabethela esiphambanweni. Into esiyifumanayo ngoJohana yayindoda ethulileyo. uPetros kwakuyindoda endwebileyo. Kuyo yonke imibuzo yayivela uPetros wayiphendula. Uma siyakhumbula ekwaluphaleni kwakhe uJohana, lithi izwi likaNkulunkulu wayefika ahlala eminyango phaya, kushunyayelwe gqitwe. Kuthiwe ungathetha uthini na Johana? Kuthiwa wayewangawangisa ngesandla athi thandanani, ahlale phansi. Namhlanje unikezwe uxanduva uJohana lokuba makathathe uMaria abe ngunina wakhe. Makathathe uMaria benonyana omtsha. Masikhumbula ke bazalwane, uMaria wayengenonyana omnye onguKristu Jesu, kodwa uJesu yangunyana omdala kowabo. Babekhona abafowabo Jesu. Elithi izwi likaNkulunkulu, ewe babekhona kodwa babengazange bamamkele kwaUKristu Jesu. Yiyo loo nto uThixo okanye uJesu adicide ukuthi angeke ndithathe umama wami ndinikezele kubantu abangandaziyo, kubantu abangandivumanga, because babephila impilo yobuJuda hayi impilo yobuKristu. Wayengeke uMaria angohlala nabantu abaphila impilo echasene nokukhonza uThixo. Kwakufanele makanikeze umuntu owazana noThixo nguJohana. Wayengenawuhlala nabafowabo. Lokho babancinci kunaye because uThixo uNkulunkulu wayengasekho uJoseph. Wayesedlulile emhlabeni. Kuthiwa nyana nangu. Ndimchazile uJohana. Lo ndoda leyo yafumaneka ulotywa, yatshintshwa, yenziwa umlobi wabantu. Wahamba nayo yonke indawo uJesu, indoda oyithembileyo. Kuba seqaleni kwakhe xa kusenziwa zonke izinto uJohana ukhona. uJohana ungunyana namhlanje. Intoni esiyi-expectileyo konyana? Intoni efunekayo konyana? Onyana bafanele bahlale kanjani? Onyana bamele bahambe kanjani endleleni? Ngokukwazi kwam, okokuqala phambi koba ndifike kuloo ndawo, masikhumbuleni uJesu nguThixo. Zimbini into esizifumana kuJesu xa esesiphambanweni. Simfumane ngumntu, sifumane ubuThixo busekhona. Bazoshumayela abazalwane bafike uYesu engasenaye uThixo.
senguyesu seyedwa sengumuntu bhaqa sesukile uThixo kuye. Kodwa kwalomzuzu anikezela ngoMaria kuJohana uThixo busekhona nobuntu bukhona. Lithi uNkulunkulu xa ijonga phansi ebona uMaria kuvuka ubuntu, imfesane yasika. Ndiyamshiya umama wami andizuphinde ndibe naye. Vele uJesu wayezalwe ngenyama kodwa wehla ngomoya kodwa wazalwa ngenyama. Imfesane yokuthi ngumzali wakhe, yokuthi ngumuntu wesifazane futhi yafika empilweni yakhe. Umshiya ngenxa yemfesane. UbuThixo buvela xa isithi makaye kuJohana. Kuba niyivile nto yami ndithe unobuThixo nobuntu. Ngoba ubuntu uthi unina makaye kuJohana ngenxa busikwa imfesane. Ngoba uThixo ukhetha uJohana ngoba uJohana noThixo. Yamazi uzomgcina ngobuThixo. Amen. Unyana ke bazalwane ngapha kuthi ngumkhuseli, ngumjongo wekhaya, ngumuntu onakekelayo, ngumuntu onqanda into ezimbi xa senzeka ekhaya. Akavumi kwenzeka ububi ekhaya. Iyo loo nto onyana befuneka endlwini kaThixo. Uma bengekho onyana endlwini kaThixo, imikhuba yasemhlabeni yangena yenzeke. Thetha ngonyana mna abanoThixo, andithethi ngonyana abanetshomi, onyana abanesivumelwano noThixo, onyana abanesivumelwano nesiphambano, onyana abahamba noJesu, onyana abathi xa izinto azenzeke kakuhle bakhalime ngesibafunayo endlwini kaThixo. Kanti umama yena ngubani? Wayenjani uMaria kuqala? Ake sikhumbule uMaria ngenye ilanga uKristu Jesu uyalahleka, babheke eJerusalem. Xa behamba bebuyela ekhaya akafumaneki umntwana. Xa befika apho bafika khona ke kuJesu babuyele emva bomkhangela. Xa befika khona bafike ebhizi njengoba nisenza eShumayela, bamkhalimela ngoba intoni? Umntwana. Kodwa ungumfana. Uthetha ngomama unenkathalo yomntwana wakhe. Ngenye ilanga kunomcimbi eKana, konwatyiwe kunomtshato. Lithi izwi likaNkulunkulu yaphela iwayini. uMaria ngoba uyamazi unyana wakhe ukuthi ukhona. Unyana wakhe uyakwazi ukwenza izinto. Lithi wasondela kuye wathi abantu abasenandosela. Uthi uJesu yini na kumnawe mfazi. Akafuni mama kenza umsebenzi ixesha lakhe likafika. Kodwa wayenza. Intoni isizathu sezoba makenze loo nto? Uyamthobela ngoba ngumzali wakhe. Umsebenzi kaMama ukwazi ukuthi unyana uphila kanjani. Unyana unjani. Unyana uphilaphi. Umsebenzi kaMama intoni? Mama sisikhukukazi esifana nesikhukukazi esinamantshontsho. Othi xa isiza ukhethe simoqhume ngempiko ukuze singazi amantshontsho angadliwa ngukhethe. Sifuna omama abathi xa izinto zimbi bangathathi icala. Omama abangenamkhethe endlwini kaJehova. Omama abahleli besenza into efanelekileyo endlwini kaThixo. Omama abangenabantu ababafaka ezipokothweni zabo. Omama abanothando lwenyaniso, hayi uthando olunomkhethe. Omama esibafunayo endlini kaJehova. Omama bomthandazo, aboyika uJehova, abangenzeleleli, abaxa kwenziwe kakubi bathi wenziwe kakubi, abangakhetha ubuso bomuntu. Ngomama esibafunayo. Simjonga ngenye ilanga uMaria, ndiyaxolisa senziwe izinto ekuthe kade ingenziwe. uMaria ngenye ilanga nabafowabo. Lithi izwi likaNkulunkulu uJesu uhambile uyoshumayela njengomsebenzi wakhe. Uthe sebhizi eshumayela nesixuku ufika umyalezo kuye. Yalezo xa ufika uthi umama wakho nabafowenu bacela ukuthetha nawe. Ufuna ukuthetha ngomama nonyana. Wafuna ukuthetha nawe. Lithi izwi likaJehova walatha kubafundi bakhe uJesu. Wathi owami umama nabantakwethu ngabo aba. Ngelo langa wayisimbolize ubuThixo. Wayengafuna ukuveza inyama ngoba inyama isinikeza ubuthathaka. Xa sibanjwe inyama sivuma noba into ayivumeki. Inyama xa isibambile senza izinto ezimanya umnyezi. Inyama xa isibambile sikuba khona ingxabano phakathi kwabantu. Inyama xa isibambile siyahlubuka nakuThixo. Iyo loo nto abantu xa bebanjwe inyama bathi sebengamakholwa
bathanda icawa kunokuthanda uThixo. Yiyo loo nto abantu xa bebanjwe inyama abakhathali noba bangafika inkonzo izophuma ngoba abaquqeli kuThixo, baquqela kwicawa. Inyama isenzisa into eziphuma endleleni. Namhlanje uJesu udemonstrate ubuThixo. Uthi owami umama nabafowethu ngabenza intando yami. Ngaba wena intando kaThixo uyayenza na? Ingabe ungumama okhathalele abantwana bakaThixo na? Ingabe ungumama ohlele endleleni kaThixo na? Ungaba wena ubunyano oligadileyo nikhaya? Xa nithetha ngekhaya nithethi ngendlu kaJehova. Ingabe indlu kaJehova ilimalanga na ukhona? Ingaba khange uthule na? Kuxatyana nenkokheli awuthulanga na? Kusiliwe ebandleni wathi cwaka wathi ayisiwe yami yobani. Kufuneka onyana abaziyo ukuthi bangobani, abathe qwa emehlweni, abangakhokelwa inyama. Nyana nangu mama wakho, mama nangu mama wakho.